kratko. Briljantna atmosfera, pravi derbi, na kraju razočaranje za Hajduk. Pa ja mislim da stvarno imamo za čime žaliti. Mislim da smo odigrali stvarno jednu pravu utakmicu. Imali smo jedan teži početak, oni su bolje ušli u utakmicu što su nas kaznili tim prvim pogodkom, ali iza toga mislim da smo 60 minuta držali doslovno Dinamo na konopcima, ali jednostavno nismo zabili taj drugi gol, nismo riješili utakmicu, opet smo primili taj drugi gol iz prekida i stvarno imamo za čime žaliti. Da, koliko ste mrtvaca promašili? Što vam je Kopić govorio o poluvremenu? Bolje ste igrali prvi dio. Pa je, mislim, osim tog lošeg, ajmo reći 15 minuta lošeg ulaska u utakmicu, da smo stvarno dobro odigrali. Trener nam je rekao da moramo paziti više, da napravimo te faule u zoni udarca, ali eto, desila se ta jedna greška, oni su nas kaznili, mi nismo iskoristili svoje šanse. Stvarno, mislim da je publika mogla gledati jedan dobar nogomet, jedan pravi derbi, nažalost otišao mi nikad strano. Je li utrka za naslov gotova? Nije gotovo dok ne dođe zadnji. Za kraj, ti si kapetan, je li poljuljalo momčad ova govorkanja oko predsjednika Kosa i odlaska? Pa nije, mislim da mi imamo svoj put, svoj cilj, mi svoje na terenu moramo odraditi maksimalno.